Словачка е членка на Унијата од мај 2004. Во тоа време беше една од најбрзо растечките европски економии, со што го заслужи епитетот Тигарот од Татра, по истоимениот планински венец што се протега во централниот дел на земјата. Тоа што нема излез на море, земјата брзо го надомести со вешто испланирани инвестиции во инфраструктурата. Изградени се нови автопати, реконструирана и продолжена е железничката мрежа, обновен е јавниот транспорт во поголемите градови. Секако, со голема помош на високите суми од европските фондови. Во периодот 2014-2020 Словачка ќе добие 14 милиарди евра од Европската Унија. Најголем дел од оваа сума, односно 26% или во пари 4,6 милиарди евра, се предвидени за инфраструктурни проекти. Во овој ЕУ карван низ новите земји членки ќе ви ги представиме придобивките од членството на Словачка во делот на транспортната инфраструктура. Останете на прва, карванот тргнува веднаш. Една од најзначајните промени во посткомунистичката ера на Словачка е масовната изградба на патната инфраструктура. Земјата рано станува свесна за важноста на приспособување на транспортната мрежа на светските потреби. Кон крајот на 1996 година, само 1% од системот на патишта или 198 километри биле автопати. Благодарение на амбициозните проекти, Словачка за неколку години стана крстосница на истокот и на западот. Со помош на Европската инвестициска банка до 2005 година биле изградени 460 километри автопати. Со европски пари е електрифицирани железничкиот систем, а се модернизираа и аеродромите во Братислава, Кошице, Жилина и Силак. Во земјата има 18 аеродроми, најголемите се во Братислава и во Кошице. Многу посетители во Словачка влегуваат и преку аеродромот во Виена, што е само на 80 километри од Братислава. Околу 170 километри пловен пат е обезбеден по Дунав, кој дава на Словачка пристап до Црно море преку пристаништата во Австрија, Унгарија, поранешна Југославија и во Романија. За периодот од 2014 до 2020 година, Словачка ќе добие вкупно 3,9 милиарди евра од Европската Унија за изградба на транспортната инфраструктура, што представува зголемување од 750 милиони евра во споредба со претходниот програмски период. Од нив приближно 850 милиони евра се наменети за инвестиции во железницата и околу 1,6 милиарди евра за изградба на патишта. 500 милиони евра се планирани да се потрошат за проектите за јавниот превоз и над 100 милиони евра за проекти за воден транспорт. Словачка ќе добие уште 743 милиони евра од новоформираниот фонд на Европската Унија за инфраструктурно поврзување. Според оперативната програма за транспорт во следните 5 години, сите проекти за изградба на патната инфраструктура треба да бидат во тек. Еден од врвните приоритети на агендата на Министерството е изградба на автопатот Д1 меѓу Братислава и Кошице. Истовремено почнети се поправки на вкупно 1040 километри патишта. За поефикасен јавен транспорт набавени се нови трамваи, а со 63 милиони евра од Кохезискиот фонд на Европската Унија се проширува и трамвајската мрежа во Братислава. Добрите патишта, модерната железница и реновираните аеродроми треба да обезбедат удобност во патувањето, заштеда на време и поголема безбедност. Завршените проекти ќе представуваат столб на транспортната инфраструктура во Словачка. Примената на фондовите на Европската Унија за изградба на патната инфраструктура е единствена можност за подобар, посовремен и побезбеден транспорт. Проектите се од важност и за словачката економија, но и за европските транспортни потреби. Добрата инфраструктура ги отвори вратите за повисок стандард. Новите автопати и експресните патишта го забрза економскиот раст и ја зголемија конкурентноста, а донесоа и голем број странски директни инвестиции во земјата. Кога е во прашање транспортот во Словачка, се позначајна улога игра железницата. И кога станува збор за превозот на патници, и кога се работи за карго, односно за транспортот на стоки. Бројот на луѓе кои секојдневно ја користат железницата изнесува 6% од вкупното население на Словачка, што е далеку помал просек од европскиот, но едно е сигурно, словаците полека се враќаат во возовите. Во зградата зад мене е сместена дирекцијата на јавното транспортно предпријатие кое оперира со Словачката железница.
Следува разговор со господинот Михал Вереш од одсекот за европски проекти во Словачки железници. Mr. Vereš, there are supposed to be a lot of advantages from the Slovakian membership into the European Union. Slovakia is part of the Union since May 2004. Could you please explain to our viewers what is the main benefit for the railway sector? Yes, thanks. Hello. As you told, in 2004 we started our members in the European Union, and then we tried to organize some important investment projects in the railway sector. Until 2008, regarding our business in our company, we didn't have any options to use Eurofunding money, but after 2008 we already started to organize some first investment projects in the railway sector, in that part of sector which is relevant for ZSK. I mean especially rolling stock projects, where the result of projects is new rolling stocks, electric or diesel multiply units. In this view, we started with first projects in 2008, and until 2015 we already did around 13 projects which are mainly about rolling stocks. Now the most important projects for us are two major projects approved in European Commission in Brussels, and the result of these projects is 61 electric and diesel multiply units. We operating these units in many regions, Slovakia, mainly west part and east part of Slovakia, partially in the middle part of Slovakia, around in Žilina region. Just for a better understanding, we have from these two projects we have 61 units, and these units providing around 8 million train kilometers in a year, and in the all amount of transport, of regional transport in Slovakia, it's around 50% of all regional transport. How many passengers travels with these 61 new units of agents? Just for better understanding what ZSK is, all ZSK transporting in a year maybe 45 million passengers, and from this big number, around half, 22 million passengers is in regional transport, and from this around half, 10 or 11 million passengers is in new trains. Could you please give us some details about this rolling stock project? Okay. What does it mean, and what is the amount? Yes, we, as I told, we did two major projects. Inside these two projects, we have three technical solutions about rolling stocks, because in Slovakia we have many differences in railway infrastructure. We have railway lines with electrification, we have railway lines without electrifications, and we have several conditions of safety systems and other technical devices in infrastructure. In this view, we prepared projects with three technical solutions. First is electric double-decker units with capacity around 300 seats. We have 19 of these EMUs. Second one solution is special push-pull units, where we used existing electric locomotives, especially here around Bratislava region, and we have 10 of these units. And the third solution is diesel multiply units, and we bought by the two projects 32 of these diesel multiply units. Did the accession into the European Union improve the approach to the European funds? Before 2004,
we didn't have any option to use Eurofounding money. After 2004, when we are already members of European Union, we had the first chance to use Eurofounding money, but especially for these rolling stock projects, we didn't have in European Union any legislations which covered these kind of projects. After 2007, we already had first legislation in European Union, and Slovakia tried to prepare first rolling stock projects, and Slovakia in this view was first country which sent first rolling stock project in European Union, and it was first approved projects in European Union about rolling stocks. Speaking about habits of Slovakian people, how big % of them are using railway in their everyday lives? In our view and in our statistics, it seems that around half passengers traveling every day in regional transport or using also regional trains, especially in west or east part of Slovakia, partially in the middle part of Slovakia, is using these new modern vehicles financed by Eurofounding money. Half from the total population, or you mentioned half? Half What does it from mean, half? our passengers, because we have a lot of passengers who travels every day, and if Slovakia has around 5.5 million inhabitants, maybe 6% of persons who used public transport used railway transport. Овој нов модерен воз, набавен со помош на парите од европските фондови, нема да тргне на својата турнеја низ Словачка, се додека не го завршиме разговорот со машиновозачот Роберт Јарка, кој ќе ни објасни се за начинот на кој се управува новиот воз, за брзината со која се движи по железничката пруга и се останато за новиот модерен воз. Mr. Jarka, tell us something more about the cabin in the new modern train that you bought with the support of the European money. Takže nachádzame sa na stanovišti tejto elektrickej podchodovej jednotky, ktorá pozostáva pre jedného rušňovodiča, ktorý ovláda pomocou týchto riadiacich prístrojov celý chod tejto elektrickej jednotky. Tuto máme tzv. Kontrolér, ktorým ovládame celý chod, jazdu, brzdenie, zastavenie elektrickej jednotky. Zabezpečovací systém na rýchlosť 160 km za hodinu, o ktorej sme rozprávali, tlak, prevádzková obrazovka pre rýchlosť, prevádzková obrazovka pre informačný systém, vyjadrenie porúch, diagnostika celej súpravy, monitoring stavov jednotlivých, ktoré z priebehu prevádzky tá jednotka dáva impulzy, ktoré vyhodnocuje, a rušňovodič pomocou tejto jednotky vidí, aký problém v prípade poruchy alebo iného technického problému sa nastal, a je možné ju tým pádom hneď detekovať, opraviť a sprevádzkovať ďalšiu jazdu jednotky. Radiostanica pre komunikáciu výpravca rušňovodič, kamerový systém jednotky do oddielu pre cestujúcich, kde rušňovodič vidí celú vlastne tú jednotku vnútri. Tuto máme radiostanicu pre vlakový personál, čiže komunikácia rušňovodič, vlakvedúci. Can you show us how it functions? It's vypnutá, ja. Okay. Ovládanie tlačítko bdelosti rušňovodiča pri jazde, dvere, kompresory, stierače, svetla, osvetlenie vlaku. Cestujúci, v jednotke je informačný systém pre cestujúcich, ktorý zobrazuje hlásenie zastávok. Cestujúci, ktorý chce vystúpiť na znamenie, je zastávka, tak požiada tlačidlom a rušňovodičovi indikuje v tomto tlačidle, že teda je požiadavka, on ju obslúži, tým pádom cestujúci vie, že môžeme zastaviť.
Informačný systém je ešte prostredníctvom týchto optických panelov, kamera, ktorá sníma záznam z jazdy vlaku a takisto vo vnútri jednotky sa nachádzajú je tzv. Taký IDIS, informačný systém, ktorý prenáša údaje a zobrazuje ďalšie informácie pre cestujúcich. Is it difficult to drive this kind of trains? Where do you learn how to drive? Do you have a driver license? No, v podstate je to taký dlhý proces, kým ten rušňovodič ako taký sa vychová a je schopný vlastne sa naučiť celú techniku celej vlastne súpravy plus tá jazda, čo trvá zhruba tak 1 rok. Samostatný zácvik, potom je teda školenie teoretické a praktický vlastne výcvik už priamo na stanovišti s rušňovodičom, ktorý je vlastne ten, ktorý ho učí. Postupne sa zacvičujú na tých tratiach, na ktorých majú teda plánovaný výkon a budú vykonávať tú službu rušňovodiča. What are the advantages that the good roads bring to the country? First of all, the advantages in the more rapid transport between two cities or two corners of the country. Is it good for common people that they can travel faster? It's good for tourism that the tourists can travel faster as well, and it's good for business because the investors can come to our country and settle down by the highways or railways which can be used for transporting their goods to their markets. What is the most expensive infrastructure project completed with money from the EU funds? Right now, in Slovakia, we are building the most difficult and therefore most expensive highway projects, which are traversing Slovak mountains. All the so-called easy highways were already built, so we have to build those difficult highways in Kisuce region, which is the northern mountainous region of Slovakia. For example, we are building one bridge which will be almost 80 meters high. We are building a lot of tunnels. One tunnel which is around Žilina city, which is northern industry town of Slovakia, will have more than 7 kilometers and will be built for 5 years. So those are probably the most expensive projects because we have to fight with the nature. Good roads mean more traffic. Is the environment being protected? What measures are being taken to reduce the pollution? Of course, when any new part of the highway or any new part of the modernized railway is being planned or constructed, you have to make very strict measures to protect the nature, all the animals, the fauna and flora. There are some strict European rules about it, which are pretty important for Brussels, and these rules are pretty important for us because we are living here and our children will live in this country which has a nice nature which can attract tourists. So we are very we stress the ecology aspect of building new infrastructure very well, and we hope our country will be beautiful as well. At this point, I have to say that we don't use the money from Brussels only for building new highways and new railways, but we invest heavily in public transport in big cities like Bratislava and Košice, building new buying new trams, buying new trolley buses, which are ecologic for the people. And we encourage all the people to use public transport or even go
to the work or to school by bike, which doesn't harm the environment. What percentage of the funds for modernization of the infrastructure did Slovakia absorb from the program period 2007-2013? From European Union, in the period 2007-2013, we had 3.6 billion euros for infrastructure and operational program transport. Right now we are finishing this period with the rule N+2 that you can use this money until the end of 2015. Right now we are spending the last money from it, and by January 2016 our ambition is to absorb all the money which European Union gave us. 150 години развој на железничката инфраструктура. Словачка како централно-европска земја е со развиени железнички линии од околу 3662 километри, од кои повеќе од половина се електрифицирани. Малата земја во срцето на Европа со својата географска положба јасно ја потврдува атрактивноста на позицијата на железницата во европската транспортна инфраструктура. Главните меѓународни железнички линии се директно поврзани со железничката пруга на Словачка. Националниот железнички оператор е основан по поделбата на Чехословачка во почетокот на 1993 година со одлуката на словачката влада за формирање на државни предпријатија. До 1996 година во земјата имаше формален монопол на железнички превоз. Приватните оператори во железничката мрежа влегле во 2010-та. Со инвестициите во инфраструктурата, Словачка постепено се приближува до нивото на европските железници. Сега словаците удобно и сигурно патуваат со воз. Со новите модерни возови патниците уживаат поголема безбедност, квалитет и пред се брзина, која достигнува и до 160 км на час. Ова беше постигнато со искористување на средствата од Европската Унија и од државната каса преку Министерството за транспорт на Република Словачка за периодот од 2007 до 2013 година. Вкупната вредност на проектот е 180 милиони евра. Надградбата на возниот парк се фокусира на 6 области: Братислава, Трнава, Нитра, Тренчин, Кошице и Прешов. Речи се 4 милиони жители од овие региони кои се редовни патници од приградските населби во центрите на главните економски, социјални и културни активности имаат бенефит од модерните возови. Со членството во Унијата се создадоа услови за приватизација, се зголеми бројот на патниците и се оптимизира железничката активност за бизнис потребите. Подобрените железнички линии обезбедија пристап до трговскиот пазар на Европската Унија, а се зголеми и туристичката атрактивност. Сега нивото на удобност и на безбедност во железничкиот сообраќај ги исполнува меѓународните стандарди. Во моментов 4 проекти се во тек за изградбата на железничките линии, од кои 3 се во вредност од над 100 милиони евра. Најголема е модернизацијата на делот Илава-Белуша, која треба да заврши годинава. Во 2014 година Министерството за транспорт почна со модернизација на уште 80 км од железницата, а се реконструираат и железничките станици. Со мерките за поддршка на јавниот превоз, речиси 46% од словачкото население може да користи субвенциониран железнички превоз. Бесплатно со воз патуваат деца под 15 годишна возраст, ученици и студенти од 16 до 26 години и пензионерите. Големата надградба на возниот парк на железницата треба да помогне да се создаде интегриран транспортен систем и да се привлечат патници од помалку одржливите начини на превоз. Очекувањата се за 5% повеќе патници да го користат јавниот железнички транспорт. До 2020-та Словачка треба да добие приближно 850 милиони евра за модернизирање и надградба на железничката инфраструктура. Инвестициите ќе ја динамизираат словачката економија, а ќе влијаат и на развој на туризмот. За оние кои сакаат да патуваат, возот е можеби најдобар избор. Овозможува да се видат преубави пејзажи, езера или кањони во зависност од дестинацијата и голем број помали места патем и на тој начин најдобро да се доживее земјата низ која се патува. Уште ако се вагоните модерни, каков што е овој во кој се наоѓаме ние, искуството е незаборавно. Еукарванот на својата турнеја низ Словачка појде од Братислава до Кошице и помина низ Трнава, Леополдов, Тренчин, Жилина, Мартин, Бањска Бистрица и други градови.
се уверивме дека парите од ЕУ фондовите инвестирани во инфраструктурните проекти се вистински погодок. Патувањето е удобно, брзо, ефтино. Со еден збор, европски. Did all these projects for modernization of the railway sector increase the price of the tickets? For example, if the driving with train before 2004 was cheaper than now, or? No, in the view of government decision, now definitely the tickets are very cheap, especially for some groups of persons in Slovakia, workers and students, is for free. In this view, tickets are not expensive, but cheaper than in a few years ago. And as a company, can you tell me how much trains do you have in total? We have Like units? Yeah, in total we have around 30 million train kilometers. It's one indicator. Second is that we have around 1,500 trains in 24 hours. And if we are talking about rolling stocks, we have around 800 classical coaches, wagons, and we have around 1,200 or 300 rolling stocks, electric and diesel units, and other special trailers or wagons. And what is their average age? Average age is still too high. If we see all number of companies, number, it's around 25 years. If we see only regional rolling stocks, it's lower because in the last years we did a lot of investment projects in this kind of transport. It's lower than 20 in my view at this moment. So you need another modernization wave. Very generally, half of rolling stocks in regional transport are very modern, with age maximum 5-6 years, and second half is still old. Having in mind that you're a European country and the member of Eurozone, can you compare the Slovakian railway sector with the railway sector of other European countries? Or let me ask in different way, where is Slovakia at the European rail transport map? Very important thing what I have to say is that Slovakia is a very small country. If we are talking about transport inside the country, we are still, ZSK as a national operators still have a very good position. We have major, the most important operator in the country, and I hope that this position will be valid also in next years. If we are talking about international transport, generally for us very important is connection with Czech Republic, also with connection with Hungary and Austria, and very partially with Poland. With Ukraine it's difficult, but because the gauge of railway tracks there is different, and in the borders we have special workshops where it's possible to change bogies because other gauge. But in the view of operation to Czech Republic and to Austria, we have also good position and good agreements with national operators there. And I hope that also for next years this position will be stable and valid. If we are talking about some specific international trains, specific international long distance trains to the cities which are somewhere in the west part of Europe, now the options you have from Vienna, for example,
are very strong, and in the view that we have very good connection with Vienna, not only from Bratislava but from Slovakia also, from other cities. There is not a specific free place to organize some new trains like this. Which measures have been taken to protect the pollution, noise, or to protect the environment? Yeah, in the view that we are already members of European Union, we are obliged to use all in our transport system. We have technical specifications of interoperability, and we have specific legislation from things like noise, like environmental issues, and we have full obligation to use these technical specifications if we want, for example, buy new rolling stocks. What are the priorities in the agenda 2014-2020 in your sector? Because we have already good experience for Eurofunding using, we would like to prepare next projects, because as I told, in the view of rolling stocks, only around bigger half of rolling stocks we already changed. It means we have still some gap in the view of complex quality of regional transport. It means first main issue is next rolling stock projects, and second big issue for us is maintenance of rolling stock. Last years we can see in our country, and we can see also this problem in other countries, that maintenance, I mean cleaning of exteriors, of interiors, basic service of rolling stocks needs specifically for these modern rolling stocks needs special workshops with some kind of technologies, some garages, because in the winter here in Slovakia we have also in some regions -20 and temperatures like this. It's very difficult to do maintenance outside, for example. And in this view, and in the view that these workshops in Slovakia are very old and very bad, we would like to have or to prepare also second projects which will solve these maintenance problems. Do you feel comfortable in the trains? Sometimes not well. I would say that it could be better too. Vlaky sú celkom dobré a aj služby ako sú dobré, a ja napríklad osobne cestujem do Moskvy a do Madridu s vlakom. Ja som taký fanúšik vlaku. Yeah, no problem. It's fast, efficient, clean. It's good. Trains are in better shape than they used to be. What can you say about the prices of the tickets? It's very fair actually, unless you have to book your ticket. Like we just walked in and we didn't book the seat, but to book the seat I think it's an extra €4, which is quite expensive. They are also better than it used to be. So. I must say I don't have so much information about the prices in inside Slovakia, because I'm traveling mostly to Vienna. I buy monthly tickets. It's okay. It's normal. It's not cheap, but it's not so expensive. Yeah, normal, I would say. It's free for me because I'm student, so it's okay. It's great for me. Dostupné, ako dá sa to, ale keby boli ešte väčšie zľavy, by to bolo ešte lepšie. I have free tickets because I'm student. We have free tickets because we are students, and for each train there is a certain number of tickets that are for free, and if you get in time you get a free ticket. And I have another question regarding the price.
Could you tell us what is the average price of a ticket for some domestic destination, or somewhere abroad? For example, what is the price of the ticket from Bratislava to Prague? Now, in the view of some first very important thing regarding price of tickets is some first step of private operators also in Slovakia, where some competition already started, and in this view, for example, ticket from Bratislava to Košice, which is 450 kilometers, was before this competition around 30 euros by each IC train, and now when we have some competitors and we already push our cost down, the price is maybe half, maybe around 20 euros, 15 euros, and then something like that. Did you increase the speed of the trains with the reconstruction of the network? Yes. Before reconstruction, we have maximum speed from Bratislava to Trenčín 120, and now after reconstruction we have there 160. And because it was a huge reconstruction, there is an option in some parts of line in the future to increase speed to 200. How many employees do you have? ZSK at this moment has around 5,700 employees, and we have very strong professions. We have around 1,200 engine drivers, around 1,300 conductors, then around 900 workers who provide maintenance of rolling stocks and wagons, and then around 800 or 900 workers who work in cash points in the stations. What is their average salary of the employees? It's around average salary is around 870 euros per month. Brutto. Speaking about Bratislava, can you tell us how many direct lines you have via railway from Bratislava to some bigger European cities? Generally, if we are talking about regional transport, we have three important lines. One is direction to Kuti or Czech Republic, second is to Trenčín and Žilina, and the third one is Nové Zámky direction. And if we are talking about long distance trains, this direction from Štúrovo, Nové Zámky through Bratislava and then to Kuti and Czech Republic is main south line, and the second from Bratislava to Žilina and then Košice is the most important Slovak lines, northern Slovak lines. It means in regional transport 3, in long distance transport 2 lines. That connection to Vienna is very strong, but in the view of that it's only 70 kilometers far, we can see as international regional transport, not long distance transport. Се надевам дека во изминатите 40 минути успешно ви ја представивме словачката транспортна мапа и ве уверивме дека Словачка со право се нарекува земја на бесплатен железнички превоз, на брзи и модерни возови, удобни трамваи и нови современи автопати по кои лесно се стигнува до секое место во земјата. Ваквата слика ќе биде уште поубава до 2020-та со помош на парите од европските фондови. Довидување во следниот EU Caravan низ новите членки.